Ngiyabingelela egameni kaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Ufoleke nalithuba lelihle lokulalela i-Rhapsody yamaqiniso lokwencwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Ayakhilwa DCD. Lamuhla ngumsombuluko tilishumi enyangeni yeNdlovana eminyakeni wa-2025. Benzeka umfundisi lamuhla othi emandla ekugucula timfu. Amen. Luka 9:1 uthi Jesu wabita bafundzi bakhe lababili wathi abasonzele kuye wase ubanika emandla neligunya lekukhipha emadimoni nekuphilisa labanetifo. Amen. Umfundisi uthi naka loko libhayibheli likushoko evesini lekucala lisitshela ukuthi iNkosi Jesu uyaniketa abafundzi bayo emandla kanye neligunya. Sivame ukukhuluma ngeligunya kodwa asesicabange ngemandla kwanyalo. Emandla lakhona kwenta lushintsho. Lolu luhlabo lwemandla laphindze avule emandla labonakala ngemiphumela libonakalako. Ngalesikhathi Jesu akhuluma ngalamandla abekhuluma ngemandla ekugucula timo. Amen. Wasitshela ukuthi usiphe emandla ekwehlula bonke emadimoni nekuphilisa labagulako. Ngifisa sengathi bangakuconza lokhu. Kube nje bebangaconza ukuthi emandla aNkulunkulu akhona kuleyo miphefumulo yabo kude ende lushintsho etimeni tabo. Amen. iNkosi Jesu yathi kuMisebenzi yabaPhostoli 1:8 kofa mine nitawugcwalisa ngemandla nasefikile kimi moya longcwele. Emandla lapho asho likhono lekwenta lushintsho. Emandla lasebenta njengedynamo. Emandla langakha ngawo noma wente kabusha noma ngabe yini. Emandla ekwenta lushintsho. Sebentisa lamandla lamuhla. Amen. Akusiyo imvo letawukunika kuwe ivela ezulwini. Sekavele akhona ngekhatsi kuwe futhi anelikhono lekwenta umdlavuza ube yimvo lebhubhako kuwe. Amen. Uthi umfundisi ngikhumbula ngalelinye ilanga ngitsintsa lenye imvutsa lebeyinesimila lesikhulu emhlane lesesinemecandza. Ngasibeka sandla sami kulesimila ngaweva ahamba ngaphasi kwesandla sami. Bekungemandla aNkulunkulu labekasebenta lapho. Abangela lesimila ukuthi sikhuphuke futhi sehle sisakhuluma live. Emandla bekenta tingucuko. Ngaso ngiyala lesimila ukuthi sihambe futhi savele sahamba lanamandla lamakhulu langashintsha kuphila ayapholakala kubo bonke labakholwako wasebenzise lamuhla. Amen. Uchubeka nesifundvo ungafunza imisebenzi yabaPhostoli 1:8, Marko 16:17, Luka 10:19, Jakobe 5:16. Amen. Kulesikhathi sengane sitawusho nawo umthandazo utawusho emva kwami uthi babelo othandekako. Ngiyabonga ngekungipha emandla ekugucula nekwenta umehluko empilweni yalabanye. Njengoba ngishumayela livi lakho, emandla akho asebenta kimi ngemandla lamakhulu. Alethela labanyenti kwelashwa, ukuvuselelwa kanye nekukhululwa. Ngigcwelwe kukholwa futhi ngihamba ngalamandla ekugucula timphilo kude kube lupfumo lwakho. Egameni likaJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele i-Rhapsody yelamuhla lapho khona bawufunza ukuthi wena uniketwe emandla ekugucula timfu. Amen. Siyakumema ukuthi wende Jesu abe yinkosi yekuphila kwakho ngekuthi-ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano-ke uthi Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni.
Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yokuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga.